Te aku besi buat tentang kita ki basi pet ke video nak kapor te kan ke video ke di pon batain ba kan ke guidelines ke batmai kebetulan kam taman tebat ban suthu mah buan ki suthu baklang ba ke jemare menta kan debit tang sisien mah namta ka UB category kemal batai ni in event of candidates apply for multiple posts in the UB category there will be a single pet and written test kemat ba kan dan bet ke jemare tang sisien ada fi apply ya ka ke kategori mah for example kan ainuksa namta ka UB category dan MPRO fireman UB Constable. Dan mencuah dari kemencuah ki hapat mare RC naisian na fipla RT lately post jang UB category. Mentapat kendan baik tang sisin mare kamba ang ni there will be a single pad and written test for all. Namta ka UB category. Likewise kemju namta ka AB category. There will be a single pad and written test for all. Ma kemju namta ka AB category ru da fipla RT lately. Kajing mare apat kenai tang sisian kemut kawai namta ka UB category. Kawai namta ka AB category mah. Kani apat kada baik kawai jing mare kawai written test entah UB category kawai jing mare kawai written test entah ka AB category dia tu mentang ni pat saki wei pat ki kriteria mah ki eligibility kriteria kum kasnam ka qualification ki pasu bat kumjo karendiang jumpi bat kumjo ngin pet ru ki kerko mare ka nuklum ta ki mare bat ka jing phia ki marks mah ba phi mare ta ki eligibility kriteria amta kum no ban apply dia ben kong phia bende ki citizen of India kemut phia den nong song jong India ba phia ban apply. The candidate should be prescribed age in the below. She tarik jong ubanai January ada apa? Kemudian age relaxation untuk keempat ini. Sansnam, kiba sansnam tak ki ST, OST pada ST mah. The tuing lipet muta kerusnam jong ke UBSI. Kemudian ini UBSI kedai muta syarat kentai arpunyau hadu arway hadu arpunyau snam. Dapat plus berkat age relaxation sansnam kemudian kelang hadu arway hadu like for snam. The education qualification degree ki wala pass graduate bachelor degree in any stream mah. Nang ta entah ke height part kerenjang namta ki SD kedai sispa san punyau CM entah ki open kategori part gum dai ST SC tiki dai sispa untuk RCM namta ki kentai part kedai sispa san pu RCM entah ki ST bat ki kentai entah ki open kategori part kedai sispa san punyau CM kumju hangiru ka patai ba there shall be no measurement of weight and chest kim thau rai ka jingkhia bat ya ka shadam katun namta ka UBSI dia mentapa kini ke UB Constable, on ambulance constable, kebakan topik ke fireman, driver fireman, MPRO, operator, signal operator, fireman mekanik, mekanik. Dia kini part kesenam kedai kat pra do arwis nama, kat pra do senam plus ke age relaxation kemudian kalau adu arpen reus senam. Education kedik pas kelas 12. Dia kerana yang ru kalau kemjuk hi ni, entah ki STSC kedai si pasan punya CM, entah ke open kategori kedai si pasan R, kentai kemjuk hi, si pasan RCM atau STSC. Entah female part ki open ki kentai open category kemjo hi spasan pu nyo CM penkam niru batah ini candidates applying for the post of driver kemudian itu ki apply kam driver but driver fireman driver constable are required to possess HMV but MLV kemudian kini digi license mah ta patung ni pet kini ki skema jong recruitment dem ta ka kidan lai telima proses ka kemenkong ke dipangin mare ba written test balai di interview tem tamare kam ta UB ka post UBSI kira si spa max kertas dari lai spa max pak interview kedai sanpau max te total jong ka UBSI kedai sau spa sanpau max tem ta tu ngi pat sa UB kategori mah te kibadan po ni ka UB kategori kedai UB constable fireman driver fireman MPR operator BN operator fireman mechanic bat mechanic mah te entah gitu ka jimare kalau kumjo hi kom ka UBSI kemat ka jimare kedai si spa max kertin exam kedai spa max interview kedai sanpau max te total jong katur kedai sau spa sanpau max tem tak AB kategori pat ibadan po AB kategori kedai AB constable BN constable MPR OGD constable driver constable bat handyman constable de ka jumare am tak jeng ni pat kedai kamhe max ma kani jong AB kategori de ka jumare kedai hadu aspa sanpau max de kertin exam kedai sitang si spa sanpau max interview kedai tang sanpau max de total kumjo ketu kedai sau spa sanpau max kebakan AB kategori pihak lek ba ka jumare de tu mentapan ngi lipet terterma habedi bojing mare kumdo ban poi shika jing mare kaben kong kembang ni fiscal measurement test kemudian kandan syaka fiscal measurement test kan tau JP ya ka rinjang jungpi nang takin verify ki kot kisla jungpi mah kemah tau tu fiscal measurement test kemudian tau rinjang jungpi nang takin le dia ka fingerprint jungpi photograph jungpi nang takin check ki candidates biometric profile kemudian kot kisla jungpi before the fiscal efficiency test kemudian swaba fin mare the only candidate successfully verify kemudian tang itu candidate balong successful kemudian kibabiang lo datang sedang habede ka fiscal measurement test yen sya ban let mare mah rekidan ru kin ban sa reject mah habede kerenjang dari viduna kerenjang kemudian sa reject mah tinggal selipet kemudian apa time ni kerenjang ke sispa san punyom tak kisrang kibade FD
batasan sispa san pu aram taki kintai ki SD mah dia mata tu ngilai benefit mah halor kajing marek kumno ki pia max kajing marek gitu ki bapoi keluar ki bapoi selama dia mata kani ka pos UBSI kajing marek kumno yang tu kuma bata mene kajing marek kadi sispa max mah full max jong ka UBSI kadi sispa max dia ki bapoi khandai minute hapo khandai minute kumot kinyo abait total max bet sispa max ndai ki bapoi khandai minute sisakan hapo arpo minute kinyo khandai po max nungta gitu ki bapoi arpo minute sisakan hadu arpo minute kinyo pro max entah kita kiba poi arfu minute hadu arfu minute sisakan hadu arfu minute kinyo anyo pro max entah kita bapoi arfu minute sisakan hadu arfu minute kinyo anyo pro max entah kita bapoi arfu minute sisakan hadu arfu minute kinyo san pro max kani di pas mak teki bapoi duna halo ya kata kemat video na tang sisakan ru kema apa ini 24 second atau 24 minute arfu minute sisakan kemat gila sya disqualify mah dan entah ki female pan teki kentai katur kumjui mta pos UBSI gini ka sis ka total max di sispa max kemudian apa ka khatsau minit mah apa khatsau minit yo full max yo sispa max entah ki bapoi khatsau minit sisakan hadu khatsan minit kinyo kendai pro max khatsan minit sisakan hadu khatru minit kinyo pro max khatru minit sisakan hadu khatnyo minit kinyo pro max khatnyo minit sisakan hadu khatra minit yo pro max khatra minit sisakan hadu khatnai minit kebari ka pas mak kinyo tang san pro max ipupai dunai kata kemet ipupai tam kata no khatnai minit sisakan ne arsakan kemet kila sya disqualify kema bota itu dia mta ka UB kategoris ketua minta UBSI mah dia mta UB kategoris su kalang kojoi kema UBSI kajing mare naduka total max su kade sispa max si kema bota itu kedi kemjoi mah jong ka UBSI ber ka UB kategori jong UB kategori kedi kemjoi mah halu kajing mare dengan nya mta sya ka AB kategori pan kajing mare ka he max mah kadi hadu arspa ka total max dia arspa san pro max de ki bapoi hapo khnai minute kinyo arspa san pro max entah ki bapoi hapo khnai minute sisakan hadu arpo minute kinyo arspa arsan max nang ta ki ba poi arpo minute sisakan hadu arpo minute kinyo arspa max bapoi arpo minute sisakan hadu arpo minute kinyo sispa nyo pesan max tai bapoi arpo minute sisakan hadu arpo minute kinyo sispa san pro max bapoi arpo minute sisakan hadu arpo minute kepada ka pas mak ma jong ni kategori kadi kiyo sispa arsan max dan ri bapoi hadian jo katapan arpo minute sisakan dan arsakan kemod video nas sisakan ru flash ada school file ma mare kemod film sya film yo ban to written test te katua nem tak sinrang tak AB kategori tak kin thaipat te ka total max kum juhi kadai aspasan pau ta maki kin thai ya poi hapo ka khat khandai minute te ki ba poi khat 2 minute hapo khat 2 minute kinyo aspasan pau mak ko de full max te ki ba poi khat 2 minute sisakan ka 3 minute yo aspas arsan mak khat 1 minute sisakan hadu khat 2 minute aspa max khat 1 minute sisakan hadu khat nyo minute aspa nyo pusan khat nyo minute sisakan hadu ka 5 minute sispasan pau ka 5 minute sisakan hadu khat khandai minute beri pas mak yo aspa pusan tam ta ki ba poi tam kata kemudian insya Allah qualify. Tikani kita haluar kajing maria mah, apa dengan UB kategori, work AB kategori. Kemudian bafila asal qualify nak kini kajing maria, kemudian fisla ban paipat syakawai ka stage kepada ga written exam mah, tekembal apa time ni? Written exam, ka marks tentang ki UB kategori kidai lai spa mak mah. Yang tak ki AB kategori part kidai tang si spasan power marks. Dia tak kini ke exam dengan sabatai company apa syakawai ke video, habis dia berki ka syllabus mah. Ini test for special trade kemudian kena ke special trade mah nampak itu ki driver. Kani bonus mak kumjo kini ke badan ki certificate ba iblalit home guard volunteer holder of B or C certificate of NCC National Cadet Corps bat ki 10% mah 10% ba yo persen namta ka state dan ni namta national mah namta ka region state and national level all claim for bonus mark should indicate kini bonus mak kini mah te tang kini kicing benar lor kani ke bentar kani video te nget dalam filos tu te dalam film tu fin clip comment section mah kedai